U ova pandemična vremena svima nam dobro dođe jedna inspirativna priča. Naš današnji gost je sportaš i to onaj s invaliditetom, suprug i otac, kapetan hrvatske muške reprezentacije u sjedećoj odbojci i još puno toga. Njegov entuzijazam, vedar duh i želja da motivira upravo su fascinantni. Dame i gospodo, zadovoljstvo je predstaviti vam Ivana Ćosića. Ja sam Tomas Kezele, a vi pratite s druge strane podcast Powered by Intersport. Bok Ivane! Bok! I dobrodošao u Tehnološki park u Varaždinu. Nadam se da se u našem ovom studiju osjećaš već kao kod kuće. Krenut ćemo sa 2019. kad si skrenuo pozornost trkačke zajednice na sebe sudjelovanjem u Velebit Ultra Trailu, o čemu sam i sam čitao u trisporta.com portalu. Kako je uopće došlo do toga da sudjeluješ u takvoj jednoj utrci? Ovako, to je jedan tijek događaja kojeg ću sad ispričati vrlo brzo, nadam se. Dakle, 2018. Vratimo se, godinu dana prije 2018. sam bio sa reprezentacijom u Južnoj Koreji na jednom turniru. Nakon što smo završili turnir, bili smo na otoku Jeju, išli smo se penjati na Halasan, najviši vrh Južne Koreje, na vulkan. I krenuli smo, naravno, cijela ekipa. Na neki trećinu puta, već nas je ostalo samo troje. Pošto smo dosta kasno krenuli, oko 10 i nešto ujutro, nismo računali na to da postoje checkpointovi koje moraš proći do određenog vremena, da bi te oni pustili do gore, jer se moraš vratiti prije mraka, naravno. I tada je krenula moja prva trail utrka, gdje smo morali do vrha doći što prije. Naravno, kao Česi u Hrvatskoj, mi smo bili Hrvati u Južnoj Koreji, sa teniscama za odbojku, u trenirkama i svako litru vode. Taman, jako zanimljivo iskustvo, gdje je bilo i snijega i proklizavanja i svega i napokon smo to i uspjeli odraditi. Znači 10,5 km prema gore, 10,5 prema dolje. O, dobar trail. Da, to je bio moj prvi trail i to ti je to što da ti kažem. Nakon toga, naravno, samo da napomenem, znači ja tada nisam imao nikakvu posebnu protezu za to, što je veoma bitno. Te godine iste sam sudjelovao na trkačkom kampu u organizaciji amputiraca grada Zagreba, jedne udruge, gdje sam isprobao Challenger stopalo od Otoboka. Otobok je proizvođač proteza i stvarno mi se jako svidjelo stopalo jer sam napokon mogao trčati s njim normalno. Znači, mogu bi ja i prije trčati s onom protezom, ali to su poprilično veliki bolovi i velika neugoda, što na kraju te uopće ne motivira da trčiš. Tako da sam ja kroz razgovor sa Otobokom postao sam njihov ambasador za to stopalo, dobio sam to stopalo na korištenje, nisam morao dizati kredit, to je jedan jako veliki benefit, i onda sam se odlučio malo više baviti trčanjem, iskoristiti to. S obzirom da volim planinarit, Friend i ja smo vidjeli tu utrku i prijavili smo se, rekli smo, idemo to odraditi. Kada ti velim, odradio sam 4,5 sata, išao sam probat, mislim, rezultat je stvarno ko da jesam invalid, ali bio sam sretan nakon toga, uspio sam to završiti, imao sam malo problema sa spustom, ali osim toga je sve bilo u redu. Dobro, mislim, kakva su tvoja iskustva u samom tom događaju? Je bilo, šta je bilo? Kažeš da je bilo problem više sa silascima? Pa da, znači, prema gore fakat nemam problema. Znači, stopalo je napravljeno na taj način da kada ti ideš prema gore, to jest kada se odguruješ sa prstima, pruža ti jako velik povrat energije. Znači, prema gore fakat nemaš problema. Ali prema dolje, peta je dosta mekana i to me onako ubijalo baš na kost. Naravno, znaš da i sam silazak, inače kad planinariš, prema dolje uvijek teži na koljena, tako da je ovo meni poprilično bilo stresno za moju nogu. Tada sam dosta vremena u rikverci išao prema dolje, zato mi toliko i trebalo, inače bi dosta prije to i završio. Ali naravno, to je bilo moje prvo iskustvo, fakat nisam znao kako će to stopalo reagirati.
I još sam se ko budala natovario onak sa ruksakom, stavio sam unutra hrane ko da idem na izlet od 3 dana i onak 5 litara vode. Znači, prva trail utrka, fakat nikakvih iskustava ni ništa. Kako to da si se baš odlučio za trail, a ne nekakvu ravničarsku utrku? Ma joj, ne Sigurno neka očekivanja od toga? Ne, apsolutno nikakva očekivanja, kažem ti, išao sam probat vidjeti da li mogu. Nisam ganjao nikakav rezultat, tako da sam išao baš čisto ovak vidjeti što mogu sa tim stopalom, završiti. To mi je bio cilj, završiti. Digo si, mislim, dosta buke nakon toga, očekivali smo još više malo trčanja od tebe, trkačka zajednica je prilično dobro reagirala na tebe. Trčanje se vratilo, ostalo... Gled, proću te ispraviti, ja uopće nisam dizao nikakvu halabuku, ja nisam nikom ništa govorio tamo da ne bi bilo, znaš, on ide tamo trče pa se javlja ljudima. Da, kužim. Gled, da se razumijemo, moj primarni i osnovni sport je sjedeća odbojka i to će tako uvijek biti. Ovo mi je hobi, to je nešto što volim, znači planinarenje, usput i ovo trčanje što sad mogu, to mi je gušt. I naravno ja uvijek to sve gledam, neću ići ništa raditi što bi mi moglo ozlijediti ako imam neko veliko natjecanje. A mi ti imamo, znači 2019. sam imao europsko prvenstvo u 7. mjesecu. Ok. Odradimo europsko, kreće nam sezona, imamo ligu i trebao sam otrčati još jednu utrku. Čak mislim da je bio Life on Mars. Baš si izabrao opet. Pa ne, pa kaj, pa moram probati. Gle, to sam htio trčati i desila mi se neka ozljeda, ne mogu sad točno sjetiti šta je bilo sa ramenom. Jednostavno, ja sam morao ovako držati ruku. I, znači, probao sam trčkarat, ali to ipak, gle, ako ne mreš funkcionira s rukom, nekako ćete ovako trčati, još sa jednom nogom šepat ko neki kvazi modo tamo, neću to raditi. Tako da sam jednostavno odustao sam od te utrke i rekao sam budem u 2020. otrčao. Evo, jesam, možeš si misliti, korona i to sve i nema ničega više. Reci mi, što se tiče samog trčanja, ima li nešto što želiš otrčati, što ti privlači? Jasno mi je da si se fokusirao na svoju sjedeću odbojku, međutim, kad smo još uvijek na ovom trčanju, imali nešto što priželjkuješ otrčati u skoroj budućnosti? Pa gledaj, pratim ovo što se događa, znači koje će utrke biti što se traila tiče. Ima zanimljivih utrka. Meni je bilo koji boravak u prirodi zanimljiv, znaš. I sad, ja nisam bio prije na tim utrkama da znam nekakvu težinu, nešto da bi ja mogao predočiti sebi, to baš želim. Znači, Life on Mars mi je djeluje primamljivo. I to bi fakat htio odraditi. Htio bi odraditi Papuk, htio bi odraditi Rakošćan. Znaš, to su možda neke lakše, možda su neke malo teže, ali čisto da vidim gdje sam. Ali nekakvih sad posebnih ciljeva što se toga tiče nemam. Prvo i osnovno bi volio da se to sve pokrene, da se tu kao s ovom koronom, da se ljudi mogu pokrenuti, da možemo svi sudjelovati na kakvim god utrkama i na sportskim događanjima. To je onako primarno. Ali osim toga nemam nekakve velike želje. Da samo pojasnimo za one koji možda nisu upućeni, kako je došlo do tvoje ozljede? Pa ja sam ti 2003. godine išao sam u dućan po puding, bila je nedjelja, čokoladni puding, jer sam inače ovako žderanja, volim slatko. Znači imao sam tada 15 godina. Imao sam 15 godina, išao sam po puding i kiša je padala, hodao sam po trotoaru i lik je vozio, sigurno je vozio nekih 80, išao je skrenut za 90 stupnjeva, naravno inteligentno, nije baš uspio i samo je odletio ravno, udario rinzol, poskočio auto i mene zakucao u betonski stup. Tako da mi je na mjestu odsjekao nogu i to se još dogodilo pred dvoranom gdje sam trenirao košarku, gdje mi je sport, mi je košarka i sve, 2-3 puta dnevno sam trenirao košarku, i to tako da je bilo baš dosta ovako traumatično, jel? Ko što možeš očekivati za jednog tineđera koji
imaš sad snove, sad će biti košarkaš, sad će biti ovo ono i to se dogodi. Tako da, eto, tak mi on direktno mi je sjekao nogu i onda dalje prilagodba, reamputacije, sve, dok se nisam doveo nekakvu normalnu situaciju da mogu funkcionirati. Mislim, ja sam odmah nakon pola godine prohodao, išao sam ja u školu, završio sam sve u roku, ali evo, to je tako. Koliko je to operacija bilo? Koliko je sad operacija za tebe? Pa I kad je zadnja bila? Ima dosta operacija. Zadnja je bila prije Velebita. Znači, ja sam prije nego što sam otrčao Velebit, u 12. mjesecu sam imao reamputaciju gdje su mi vadili kost, fibulu, iskraćivali su mi nogu za kost za 5 cm, mišiće su mi iskraćivali, nešto sa živcima je bilo problem jer mi jedna kost prolazila kroz te živce i onda me to toliko boljelo tih posljednjih 15 godina, ali sada me još uvijek boli, tako da se isplatilo. Fantomski bolovi? Svaki dan i stvarno često. I baš je onak nezgodno, evo, neki moji prijatelji koji isto tako naravno nemaju nogu, oni nemaju fantomske bolove, ja imam. Sad to je, ne znam, da li je to zbog te traumatske amputacije koju sam imao, to što se poremetili nekakvi živci, nemam pojma, ali imam ih od uvijek i fakat mi je teško se toga riješiti i jedino što mi do sad pomaže kod toga je CBD ulje. Reci mi, malo ćemo se vratiti unazad. Spomenuo si da ti se to dogodilo kao tineđeru. Svi znamo da je pubertet prilično traumatično doba samo po sebi. Kad ti se dogodi to što se tebi dogodilo, što se događa tom jednom mladom čovjeku koji se tek razvija? Pa ništa, potisneš to u sebe. Mislim sad, gled... Ne potisne svako, znaš. Gled, ja sam sad svjestan toga, znaš, jer sad je prošao nekakve stvari psihološki što se tog tiče, ja sam to potisnuo u sebe, ja sam nastavio živjeti kao da je kao super je sve, ma ne smeta to meni. Naravno, gled, prebacio sam neki svoj fokus sa košarke na glazbu, naučio sam svirati gitaru, harmoniku malo, pa onda kasnije fazi, kad se krenuo na faks, pa neki bend i tako nešto, ok, znači nađeš neku zanimaciju, nešto što ti možeš, jer sam se ja tada mislio, gle, sport, više se sportom neću baviti. Ja nisam znao za paraolimpijski sport, za sport za osobe s invaliditetom, nisam to uopće računao. Tako da, kaj se događa? Pa niš dobrog. Ne može se niš dobro dogoditi. Znači, naučiš se nositi s nekim stvarima, možda malo prebrzo odrasteš i to stavi nekakav trag na tebi, na tvojoj psihi, što se pokaže naravno kasnije. To uvijek kasnije izađe na vidjelo. Kako si otkrio sport u tom smislu? Koji te, pretpostavljam, vratio u život? Osim glazbe, naravno. Da, kužim. Gle, kada se nešto tako dogodi, moraš ići u Božidarevićevu. To je rehabilitacijski centar za osobe s amputacijama, znači tamo kod Maksimira. I tamo su dečki iz mog kluba imali treninge. I tu, naravno, oni tamo uvijek hodočaste okolo gledaju jel ima neko mladi bez noge. da, tak zvuči, znaš. Jel ima neko mladi bez noge ili oba dvije. Ma smije se, čovječe, šta ti? Ja se isto rugam njima, kaj ti je invalidija. Uglavnom, znaš, oni gledaju, traže da li ima neko kog bi mogli uključiti u sport. Jer naravno, mi smo svi svjesni da ljudi ne znaju za to. I onda su me uhvatili, još kad sam visok, naravno, to je apsolutno velika prednost u svakom sportu. Kao, ajde dođi igrat. Tada nisam baš bio na dobrom mjestu, znači tek sam ostao bez noge, nemojte me gnjaviti, ajde doću na trening. I to je trajalo 3 godine. 3 godine su me sustavno zvali i maltretirali, dođi igrat odbojku. Aj me ostavite na miru, ne da mi se igrat odbojka, bavio sam se košarkom, a košarku u kolicima neću igrat, zato što smatram da ja neću sad sjediti u kolicima, nisam u kolicima, ja mogu hodat, mogu raditi sve i mogu skočiti do obruča iako nemam nogu. I onda su rekli, a daćemo ti 700 kuna mjesečno ako dođeš igrat. A čuj, to stipendija, kaj treba napraviti, trebaš doći na treninge, dobro. Ja sam otišao na 1 trening, na 2 treninga, na 3 treninga
i toliko se zaljubiš u sport, jer naravno u sportu sam od kad sam bio klinac i onda sam shvatio da to meni ide i jednostavno sam ostao onda u sportu. Nisu mi ni trebali davati stipendije više, ostao bi ovak i onak. Rekao si u nekim našim prepiskama i razgovorima da si počeo trenirati sa ratnim vojnim invalidima, sa veteranima, da su te prihvatili kao svojeg. Da, znači Sireće odbojka je sport koji postoji već neko vrijeme, znači davno prije Domovinskog rata, i onda se dogodio taj Domovinski rat koji je napravio jednu dosta veliku populaciju osoba s invaliditetom i u Hrvatskoj i u BiH i u Srbiji, znači svi koji su bili gdje se tu našli, znači stvarno je stvorio jako puno osoba s invaliditetom i to je bio njima jedan jako dobar vid rehabilitacije. To je krenulo, znači ajmo se družiti, idemo igrati, možda ćemo putovati malo i na kraju ti se taj sport razvio. Danas imamo 12 klubova u Hrvatskoj, mi smo tu 5. u Europi, 4. tu se borimo za te medalje, BiH je paralimpijsko zlato, paralimpijsko srebro, znači stvarno smo jako dobri što se tog dijela tiče. A dečki su me prihvatili stvarno ko vlasti, ko da sam jedan od njih, ali mislim jedan od njih, svi smo mi isti. Jel? Jer oni znaju, oni su isto prošli tu nekakvu traumu, možda na malo drugačiji način, ali je to trauma gdje ti želiš pomoći toj osobi koja je ušla u taj jedan kompletno novi svijet gdje ti se sve okrene, želiš pomoći da prihvati ono što je i da vidi da može puno to više toga napraviti, da nije sve stalo, kužiš. Tako da su mi dečki stvarno puno pomogli u tom smislu da ja postanem ono što ja danas jesam. I sad ja radim ono što oni rade. Znači vidim neko da šepa na ulici i ja gledam onak ima protezu, hoću ga zahaltati, šta ti je, dođi igrati s nama odbojku. Znači neki drugi sport, ne mora biti odbojka. Dosta maltretiram ljude po ulici. Pa dobro, taj scouting koji ti radiš zapravo u konačnici je jedna fantastična stvar, jer zapravo pružiš priliku tim mladim ljudima, tim drugim ljudima da se izdignu iz tog nekog problema u koji su stali, u tom limbu jednom, iz kojeg se ne mogu možda izvući. Pa je, gledaj, ti im pružiš priliku, ali ajmo biti realni, nije sport za svakoga. Apsolutno. Znaš, posebno još, to je puno manja sad populacija gdje ti trebaš tražiti sportaše, gdje trebaš određene fizikalije moraju imati da bi bili na međunarodnoj razini uspješni. Ali opet meni je cilj i dan danas, znači samo gurati ljude u sport. Iako u sport, u smislu bilo koji sport, znaš daj dođi, imamo teretanu u tom smislu je za svakog. Ne, u tom smislu je apsolutno za svakog. Natjecanje možda nije za svakog. Natjecateljski sport možda nije, da li timski ili individualni možda nije, ali mi ti guramo ljude doslovce, imamo teretanu u centru grada koju je naš klub napravio, znači sami smo ju napravili, kod džamije gdje mi dajemo besplatnu članarinu, to je znači osobama s invaliditetom, samo dođite trenirati. Znači evo, tu smo, pomoći ćemo oko što god želiš, pomoći ćemo, samo dođi trenirati, budi u formi, da malo se pokreni. Kužiš, to je to ono što moramo raditi. Isto ko što mene motivira kada ja vidim da se ti penješ po kamenju. Ozbiljno. Znači, mene to ja obožavam sport. I onda kad vidim da neko se bavi nečim, ne mora to biti nužno odbojka, bilo šta drugo. To me fakat motivira. Hoću zagristi, onda hoću to nekom drugom pokazati. Gledaj, možda netko ko se ničim ne bavi, možda je taj sport baš za njega. Imam tu neku baš glupu ovisnost da si joj zamišljam, kojim bi se sportom ova osoba mogla baviti. Znaš. Doći ćemo i do toga, ali zanima me jedna jako bitna stvar. Što misliš da tebe razlikuje od drugih ljudi? Gle, s 15 godina, barem se ja ne mogu sjetiti da sam išta znao što ću i kako ću u životu, i nisam imao takve traume kao ti. Svako ima naravno svoj neki teret. Međutim, izdići se iz te svoje neke žalosti i tuge i boli definitivno nije niti lako, niti jednostavno, pa me zanima što misliš da tebe razlikuje od drugih? Što je to nešto da tebe čini
pa ajmo reći vođom, motivatorom, da te uopće pokrenulo? Stari moj, znaš kaj, ja mislim da nisam niš drugačiji od nekog drugog. To je čista sreća, da li je to sreća ili to sudbina, što ja fakat toliko volim sport da sam se ja pronašao u tome. Da ja znam, meni je bilo jednom u trenutku, znaš, hoću li se baviti glazbom ili sportom, to su dvije stvari s kojim se ja želim baviti. Ja sam se uspio, odlučio sam se baviti se sportom, ja sam se uspio, znam reći, profesionalno početi baviti sportom tek prije 2 godine, kad sam ja zaposlen u svom vlastitom klubu. Ja sam do tada radio, ne znam, svakakve stvari. Mm-hmm. Smatram da je to čista sreća, jer da me nije sport uhvatio, nakon nesreće, ja mislim da bi ja bio narkoman ili nešto. A najozbiljniji, znači, mm-hmm. takvog sam valjda karaktera, gdje gle, ne znam kada ti velim, fakat se ne osjeća nešto drugačijima, a ovo tu, ajmo reći, nekakve taj leadership, da sam nekakav vođa, ali gle, kapetan sam u repki, moraš naučiti nekakve stvari, kako voditi ekipu, ajmo reći, zato volim timske sportove, znaš, suradnja i to sve, kroz iskustvo mi je to došlo. Znaš, mislim da, ok, moraš imati nekakav prirodni talent za tako nešto, ali sve to dolazi i sa radom. Jer ja si zacrtam neke stvari i onda odlučim, ja ću raditi na tome. To nije bilo samo onako, ja sam sad prirodni vođa i sad to sve dolazi od sebe. Ali niko ne kaže da sam dobar vođa, tako da. Pa dobro, za sad se čini da je sve dobro, da ide sve u dobrom smjeru. Ajmo malo o aktualnostima. Ajmo. Paraolimpijske igre u Tokiju su krenule, ždrijeb je vani, samo jedan tim ide dalje. Da, znači imamo 8 mjesta za sjedeću odbojku u Tokiju, 7 je popunjeno, ostalo je 1 mjesto i za mjesec i pol idemo u Njemačku na taj završni turnir gdje će biti 6 ekipa, Hrvatska, Njemačka, Kazahstan, SAD, Ukrajina, Kanada i borimo se za to 1 mjesto. Ako to uspijemo, fantastično. Ako ne, uvijek postoji drugi put. Nedvojbeno želim svu sreću tebi i tvojem timu. Hvala. Rising Phoenix, film koji sam gledao na Netflixu, ne reklamiram valjda, jel da? Mi je ipak nešto malo približio priču o tom paraolimpijskom uopće cijelom životu, o paraolimpijcima i o paraolimpijskim igrama. Uh-huh. Znao sam da su paralelno se održavaju, doznao sam malo više podataka o povijesti toga. London 2012. je bio ogroman boom, da je zapravo jednako posjetitelja bilo koliko i na olimpijskim igrama, što je fenomenalno, pa su se jako trudili da 2016. se dogodi isto. Bilo je stvarno čudesnih problema. To je svoja vrsta prekretnica, ajmo reći, gledanosti. Ti si u jednom razgovoru, kojim smo ovako neformalno vodili, spomenuo kako imaš problema sa sportašima s invaliditetom, iako priželjkuješ taj paraolimpijski status kao potvrdu, pretpostavljam, nekog svojeg rada. A čuj, gledaj, priželjkujem paraolimpijski status jer je paraolimpijada, kao što je olimpijada, najveće natjecanje za naš sport. To je čisto jedno, samo te igre, meni je to fantastično, obožavam gledati. Olimpijske igre i paraolimpijske baš i ne. Malo su mi dosadne. A si gledao film? A jesam, gledao sam film. Dobar je. Okay, Dobar je. Ne, sve to ok, sve to super. Znaš šta, ajmo se ovako malo vratiti samo unatrag, pa ćemo onda o filmu. Znači, rekao si 2012. London, kako je to krenulo. Ja sam igrom slučaja u 2011. proveo sam 7 mjeseci u Londonu, tamo sam pomagao njihovoj ekipi sjedeće odbojke da steknu nekakvo iskustvo, da malo bolje, da dignem razinu igre, da se ne bi osramotili pred domaćom publikom. To je dosta tako njima rečeno. I onda sam ja u tom periodu koji sam boravio tamo vidio sam koliko njihovi mediji rade
na tome da osvijeste ljude o tim paraolimpijskim igrama i što sve paraolimpijci mogu. I sve to lijepo krasno. Divno, krasno, bajno. Ali, isto kao i Netflixov film Rising Phoenix. Ali, svi mi kao ljudi općenito imamo problema sa egom. I to je ona konstantna borba. Smatram da puno ljudi u tom paraolimpijskom svijetu boluje od toga. I sad ću ti reći zašto. Zato što bavio sam se sportom prije nego što sam nastradao, jel? I znam koliko je fakat puno rada potrebno. Znači, za mene svaki sportaš koji uspije u svom sportu napravi fantastičnu stvar, da se puno toga odrica. I onda ti dolaziš u svijet paraolimpizma, gdje ti nemaš toliki bazen ljudi od kojih možeš birat, znači da tu bude neka velika konkurencija. Jer pogledaj rezultate u nekakvim batičkim disciplinama. Imaš jednog koji dominira, drugi je tu negdje, treći je blizu, četvrti je već 10-15 metara iza njega. Mm-hmm. To je fakat prevelika razlika. U normalnom sportu to se ne bi dogodilo. Znači, on ne bi imao priliku doći na to natjecanje uopće. I onda ti se dogodi... Gle, molim te shvati da to nije nekakva ljubomora ni ništa. Znači, mogu sam se odlučiti baviti sa atletikom, paraolimpijskom i zarađivati novce. Naravno, ako bi napravio dobar uspjeh, puno je lakše nego u ekipnom sportu, jer je tu puno veća konkurencija i ti nisi sam. Ti ovisiš o još 5 ljudi koji s tobom u terenu i još onih 6 na klupi. Znači, tu je jako velika razlika. Mi smo kao ekipni sportaši, puno smo, ajmo reći, možda skromni ili svjesni koliko je teško doći do jedne određene razine, za razliku od individualnih sportaša. A sad govorim samo o ovom paraolimpijskom dijelu. Gdje u individualnom sportu možda puno lakše doći do rezultata, ali molim te, nemojte shvatiti sad da ja umanjujem nečiji rad. Ne, okay. Razumiš? Imam kolegu Ivan Katanušić koji je iz sjedeće odbojke otišao u bacanje diska. Čovjek je ostvario fantastične rezultate i sad ostvaruje. I sad ide u Tokio i nadam se da će osvojiti medalju tamo. Ali on toliko radi, on se toliko daje u to. On je baš posvećeni sportaš, tako to treba biti. Vjerujem da su ovi tamo što su bili u Rising Phoenix, da su isto kao i on, posvećeni sportaši, ali dolazi do toga da ljudi s invaliditetom su navikli možda da im se nešto daje, da se ne zaradi, ili da ne mora biti tako teško da se zaradi. Ne znam, znači i što god da ti kažem sam u pravu, što god da ti kažem sam u krivu. Da li je, ako smijem, kakav je odnos prema sportašima s invaliditetom u Hrvatskoj? Jel postoji nekakva sustavna podrška, odnosno podrška sustava? Apsolutno. Znači mi imamo, ko što postoji Hrvatski olimpijski odbor, tako postoji Hrvatski paraolimpijski odbor. I njihova politika je apsolutno u redu prema svima. Znači ti imaš priliku, ti imaš budžet i ti taj budžet moraš iskoristiti najbolje kako znaš. Mi imamo osigurano odlazak na europska svjetska prvenstva, sva ta velika natjecanja. Ako stvarimo nekakav rezultat, postoje pravilnici koji određuju, dobit ćeš tu naknadu, tu stipendiju, isto kao što imaju i normalni sportaši. Opet se ne slažemo tamo recimo o jednoj stvari, a to je da ja ne bi baš financirao svaki sport. Jer to dolazi od poreznih obveznika, jer sve to mi plaćamo, jel? Mm-hmm. I sad financirati nekom putovanja, nekakva koja su bezvezne, koja ne obučavaju nekakav rezultat, ja to ne bi radio. Ali svi imamo jednaku priliku dokazati da možemo ostvariti rezultat. Oni isto tamo, znači nisu to ljudi koji rade bez veze. Oni kada vide da netko ima priliku ostvariti rezultat, apsolutno će dobiti support da to i ostvari. Da li, ti si ambasador jedne poznate tvrtke, Otobok Adria. Da li taj status imaju i ostali tvoji kolege, jel u Repki, jel postoji neka sustavna pomoć? Ili? Pa nemaju, zato što, gledaj, ja da sam samo s odbojkom bavim, ne bi imao ni to. Jer sam ja njima rekao, gledaj, ja bi malo i trčao, kužiš. I tu je sad prilika njima da vidimo, da ja pokažem
kako se ta proteza može iskoristiti na dobar način, jel? Ali ja nju koristim i u svojim svakodnevnim treninzima, znači u teretani i svugdje, tako da mi stvarno pomaže. Ali odbojku igraš bez proteze, tako da ti tu pomagalo ništa ne služi. Od ostalih sponzora mi nemamo nikakvih sponzora, kažem, imamo samo taj budžet, jedan godišnji koji dobijemo od Paralimpijskog i iskorištavamo ga maksimalno koliko možemo za bitna natjecanja. Super. Još bih htio jednu stvar spomenuti. 2020. si dobio i Recognition Award Svjetske paraodbojkaške udruge za značajan doprinos promociji i razvoju. To je veliko. Veliko. Je, lijepo je, veliko je i naravno zahvalan sam radi toga, ali smatram da još mogu puno toga više napraviti. Inače sam i predstavnik sportaša, znači Europe u World's Athlete Commission. Znači mene su odabrali sportaši, što mi je drago. Trudim se konstantno biti u tim nekakvim, kada se donose nekakve bitne odluke za sport, gnjavim. Znači ja sam jedan od onih koji ne vole, koji konstantno diže ruku kada imamo nekakve skupštine europske ili svjetske. Znači ja dižem ruku, gnjavim ih, baš vidim im u očima, onako kreću, dobro Ivan, šta sad treba. Tako da stvarno dajem se jako puno u taj sport i to je jedno lijepo priznanje koje mi goditi, ali iskreno sam već zabraviš na to i samo dalje pićiš po svom. Kažeš, izbjegavam gledati televiziju, slušati loše vijesti, teško mi pada, recimo gledati pretilu djecu. Želim i kroz udrugu motivirati ljude da se pokrenu, jer puno si sretniji ako si fit, ako si zdrav. Meni je, kad sam bio u depresiji, pomogao i psiholog i sport. Želim više o tome. Ne možeš mi ostati tu na 3 rečenice. Ajmo. Čak sad mi je smiješno, ovo je glupo, ali meni je sad smiješno ovo, teško mi pada gledati pretilu djecu. To je sad meni smiješno. Pa ne, dobro, nije ni meni to jednostavno. Razumijemo se. Da. A gle, fakat izbjegavam gledati te nekakve loše stvari. Radim na sebi konstantno, pokušavam raditi na sebi u tom, što u fizičkom smislu i u psihološkom. Mm-hmm. I smatram da to mora biti ravnoteža, mora biti neki balans i to je povezano jednostavno jedno s drugim. Od Velebita sam do sada skinuo 23 kile. Učinilo mi se da si možda imao koju kilicu više tada. Tako da, znaš nije da se hvalim, ali hvalim se, jer fakat malo treba da se napravite nekakva pozitivna promjena, jer sam vidio da se može, bit će mi puno zabavnije to sve odrađivati ako sam mršaviji. I sad ja kao osoba koja nema nogu, koja može neke fizičke aktivnosti puno teže obavljat, ja to mogu napraviti, da vidim ljude da se povlače, da se smucaju, da im se ne da. Frustrira me jer ja znam kak je to biti. Ja sam zapeo taj limbo gdje se puno udeblješ, gdje se ne krećeš i onda znam koliko je to frustrirajuće, koliko to negativne energije donosi samom sebi. Jel? Taj psihološki aspekt mislim da je puno bitniji, jer sam ga proživio dosta traumatično u više navrata. I želim to sve što sam ja prošao nekako malo i probati podijeliti s ljudima čisto da se osvijeste da nam je jako malo potrebno da budemo sretni i zdravi. Neko ti se i obratio nakon Velebita da ti spomene kako si pokrenuo ljude? Da. Dakle, ponovno sam se vraćao u Paklenicu nakon godinu dana i otišao sam tamo u jedan dućan i žena me prepoznala, kao ti si trčao tamo, da. I onak, da, jesam. I što mi je bilo jako interesantno, rekla mi je, znam točno 7 ljudi koji si ti pokrenuo da se počnu baviti trčanjem. Što meni je bilo fantastično, stvarno krasan osjećaj i da ja znam da sam nekog pokrenuo da se bavi sportom. Jer sam bla pokazao da se može. Ok, meni to možda puno ne znači, ali nekada drugim ljudima to možda puno znači. A kad znam da to drugima puno znači, onda to meni sad puno više znači. Jer
pazi, ja se trčanjem ne bavim, ja sam nekoga natjerao da, motivirao da se bavi trailom i da se bavi trčanjem općenito. To je stvarno fantastična stvar. I onda sam kroz to vidio da mogu nekako svojim akcijama, svojim nekakvim radom, možda ako ga malo samo pokazujem više, da li je na Instagramu ili na Facebooku, ili kako je to sad normalno, to je podnormalno, jel? Da to bez toga skoro da ne ide, ne postojiš. Da, ali opet mi svrha nije postajati kao, ja ću biti influencer, ja ću tamo nešto. Pa pokvarili smo tu riječ, ali ruku na srce. Oprosti, oni su ga iskvarili. On je tam s napučenim usnama, na brodovima, ne znam gdje, znaš kaj, oni su pokvarili, nismo mi. Na nama je da popravimo taj, okay. Tako da sam, odlučio biti influencer, ali ne influencer. Kužiš? Znači, samo sam čisto malo se više aktivirao oko tih društvenih mreža, da ostavim te razne stvari koje ja radim, kojima se bavim, da možda to opet nekoga pokrene, motivira, ali to je tako teško. Jer ja sam baš za video snimati ili takve neke, ja to ne znam. Ja ti to ne znam i meni se to ne da. Ali to je vještina ko svaka druga. To je vještina. Nisam ja se rodio s mikrofonom. Znam, ali... Nisam siguran ni da mi još ide, ali... Pa znam, ali to se vidi. Ali... Naravno, šalim se, ali... Gle, ali to stvarno iziskuje puno vremena, editing, ovo, neke stvari. I onda mi se ne da odlaziti u nekakve tamo, razine, sad ću ja nešto editirati video, pa ću se ja svako jutro snimat, pa ću ja svaki dan nešto objavljati, fakat mi se to ne da. Ali se natjeram tu i tamo. Ok, ali da se malo vratimo unazad, da li to kod tebe djeluje kao i poticaj na tebe, kad ti se ne da, pa sam sebi kažeš ok, ne vjerujem sad ljudima govoriti da mogu, da znaju, da mogu bolje, da su oni malo više, a onda ne da mi se tići s kreveta. Jel onda zapravo ne želiš sam sebi biti lažnjak, pa ok, moram prakticirati ono što propovjedam. Upravo to. Znači, meni je fakat mi bez veze kad life coachevi ili ne znam kaj, mislim, to je super stvar. Ali ovo sad, moraš biti ovako, moraš biti onako, meni je to katastrofa. Znači, ne volim nikome nametati ništa. Ali isto tako znam da postoje ljudi koji će možda to vidjeti, kojima će to dobro doći u određenom trenutku. Ok, ja sam takav, ja smatram da je sudbina tu. Znači, jak ja stavim to i jedna osoba to pogleda, jedna osoba se pokrene, znači to bude možda ripple efekt, kužiš. Ja neću živjeti od toga. Ja neću ništa zaraditi od toga. Fakat, nema nikakvog interesa od toga. Ali drago mi je da znam da sam možda nekome nešto pomogao. I sad sam ja počeo nekakve te videe će nešto raditi i dobijem pozitivne komentare u inbox. Mm-hmm. I to mi je apsolutno predobro. Da znam da sam nekoga uspio nešto pokrenuti, ali ne na onaj patetičan način kao, ja nemam nogu, znaš kaj ti sve možeš, daj ti frende, sad ti tamo. Ne. Jednostavno, ja samo radim što svaki dan radim i tu i tamo nešto fakat stavim. Ako je meni zanimljivo, stavim na Instagram. Znači, da li je to sad planinarenje ili je... Pa na super mjestima si bio definitivno, doći ćemo i do toga. Nalaziš li u sportu rješenja za takozvani redovni život, povlačići paralele? Znači ono što je izazovno u sportu, pa si se naučio nositi s time, jer mislim, bez noge si ne samo u sportu, nego i u ostatku dana. Ne? Da, imaš svoje probleme, imaš obitelj. Ima i teških trenutaka. Ma znaš kaj, ja sve što radim u tom psihološkom aspektu, što se sporta tiče, mogu pretočiti u svakodnevnicu. Imao sam neku pauzu od odbojke, gdje 2 godine nisam igrao. Onda sam se vratio, odradio sam prvenstvo i rekao sam, idem se sad fokusirati na taj mentalni dio prije tog prvenstva. I bio sam u top 6 igrača Europe. Znači bio sam u prvoj postavi Europe. To nisam nikad prije uspio. Samo zašto se ja fokusirao na taj mentalni dio. Znači koliko taj mentalni dio puno znači. I onda sam odlučio, idem ja malo više poraditi na sebi, na tom mentalnom treningu,
Ne samo što se sporta tiče, nego i u svakodnevnom životu. Jer stvarno se jedno može stvarno preliti na drugo. I smatram da je to fakat bitno da ljudi se malo fokusiraju na taj dio, malo više, da nismo svi na autopilotu. Ali to je problem, to je rad. To je naš svjesni rad, mindfulness, to treba probuditi u ljudima. Da osjete svoje tijelo, da znaju kad nešto nije u redu, da znaju bolje komunicirati jedni s drugima. Pa koliko brakova ti propadne samo zbog komunikacije. Znači, ti imaš ženu, ja imam ženu, mi smo glupi. Znači, mi smo fakat znamo biti glupi ponekad, ako ne većinu vremena. I onda skužiš, problem je u komunikaciji. Ne mogu ja očekivati da će ona čitati moje misli ili da ću ja njene mislići. Znaš, sad takve stvari, to se isto događa u ekipi. Čekaj, hoćeš reći da ne čitaš između redaka kad ti žena kaže pa... Kad to pokušam pa fulam, onda se baš osjećam koji jazavac. Nećemo o tome, nadrapat ćemo. Da, znaš, to se dogodi i u ekipi. Znaš, ekipni sport je, ti odlučuješ o stvarima u desetinki sekunde u odbici. I onda ti se dogodi da ne komuniciraš, dolazi do jednog nerazumijevanja i ti na kraju gubiš utakmicu doslovce radi neke sitnice. Ne želim da mi se to dogodi sa brakom, ne želim da mi se to dogodi sa djetetom, da ja budem loš primjer njemu ili da budem loš otac ili da budem loš muž. To mi apsolutno nije u interesu. Znači, meni je u interesu da ja radim na sebi. Što sam ja sretniji, što sam ja bolja osoba, to mogu biti bolji za ostale oko sebe. Ne znam da li ti to ima smisla. Je. I to nije nekakav ego triper, znaš, ja sam sam sebi najbitniji. Ne samo da bi bio sam sebi najbitniji, nego zato da bi bio svojoj obitelji bolji. I svojoj okolini, i svojoj ekipi. Svima oko sebe. Nije baš jednostavno biti uvijek na vrhuncu. Ni ne možeš biti. Da. To je perfekcionizam. Nikad nećeš biti savršen. Što god da radiš, nećeš biti savršen. Ali bitno je da ti daješ sve od sebe i da radiš pozitivno i ne sa namjerom da drugima naštetiš. Što je tebi blebetanje? Blebetanje je isto ko tu. Evo, sad mi blebećemo, tu pričamo. To je sad jedan dio... Za one koji ne znaju, blebetanje je tvoj jedan video projekt. Ma joj, video projekt. Ne možeš to nazvati projektom kad ja sebe snimam ovako s mobitelom. Dobro, evo. Ja sad imam čovjeka imaš jednu sebe. Kameru, imaš drugu kameru, imaš treću kameru, tu mikrofon i ovo. Ja si dođem doma, zapišem si neke stvari na papiru, ovako si stavim mobitel na DJI na Osmo, ima tripod i to, nemam ga gdje staviti, stavljam ga na neki rub di onak doslovce u balansu visi, ako ga taknem pašće i razbit će mi se sve. Da nema 3 sporta i ja bi tako. A gle, blago tebi. Ali ti imaš i obavezu sad. Blago meni. Znači, zato ja nosim to... kravatu i košu. Zato sam u majici. Meni je udobnije, sigurno. Gle, snimam se te neke pozitivne stvari koje ja radim, koje ja smatram da su dobre, želim podijeliti s ljudima. Želim podijeliti to zato što dobre stvari treba dijeliti. Sorry, ako ti znaš način na koji možeš spriječiti disbalans u kukovima i nemaš bolova, ti to nećeš podijeliti sa drugima, ti si seronja. Znači, ok. Ne. Obožavam. Ne. Sad bilo ovako zvučalo i ono osobno, ali nije. Ne, dobro je. Volim taj izraz. Ne volim te ljude, ali... Ali gledaj, ja to ne znam raditi. I to je onak glupo izgleda meni, ali sam rekao, idem probat, kaj sad? Nekome će dobro doći. Da to neko napravi, znaš, imaš ti hrpu tih podcasta koji su besplatni, koji su fantastični, koji ti mogu pomoći, ali ljudi to ne gledaju. Znaš, tipa oni vide na YouTube-u i to sve. Sve ima besplatne stvari, imaš savjeta i sve ti to može pomoći. To je super stvar. Znači, bitno da mi iskorištavamo tu tehnologiju koju imamo i taj pristup informacijama na jedan dobar način. Ali ja želim podijeliti ono što ja radim, ono što si rekao, practice what you preach. Jel? I sad, kad ja nešto radim i vidim da mi to koristi, podijelim to. Neko će to možda probati, neće mu koristiti, ok, svi smo individualni, neće to svakome biti. Ali, kažem, kroz to blebetanje pokušavam širiti nekakve pozitivne stvari. Jel? Mislim da je
da je ono što je meni barem zapelo za oko, gledajući te tvoje video uratke, je iskrenost i nesebičnost. I mislim da je to ono što će ljudi prepoznati, i oni koji, i mnogi su vjerojatno prepoznali, i da se zapravo, ne bih htio da zvuči loše, ali hraniš na tom feedbacku njihovom, da ti daje energije da to nastaviš raditi. A što ćeš češće i duže to raditi, to ćeš postajati bolje. To je vještina kao to je istina. Sve drugo. Sve je ono ponavljanje, vježba. Da. Gledaj, ful mi je bilo teško krenuti. Fakat mi je ful bilo teško krenuti. I taj feedback, to što si rekao istina, taj feedback mi možda pomaže da nastavim dalje. Evo ja sad nisam objavio ništa tipa recimo 2 tjedna, zato jer sam u treninzima sam, u poslu sam. Znači toliko imam posla sada recimo da jednostavno nisam stigao sad. Nisam stigao. Sve se stigne. Svatko od nas ima ista 24 sata i mi odlučujemo sami kako ćemo ga iskoristiti. Da sam se ja probudio sat vremena ranije i snimio to, mogao sam to napraviti. Znači, ok, možda sam mrvicu malo volju izgubio, ali sad ću se ponovno vratiti, jel? Pa evo, ne volim pretjerano davati savjete, ali ono što su mene naučili ljudi koji su duže u blogu, u podcastu, koji to rade duže, svi kažu jednu jako bitnu stvar, nemoj odustati. Da. Ako uživaš u tome što radiš, nemoj odustati, nastavi raditi dokle god te to ispunjava. Slažem se. Radije ću žaliti što sam nešto učinio, nego žaliti što sam propustio nešto učiniti. Jesi li ti taj lik? Naravno. Ali, gle. Ne govorimo o ludostima nekim pretjeranima, nego... Nije neki psihopatizam, nego da. Ako postoji neka prilika koja... da, iskoristit ću. Kako ne? Ok, ti imaš nekakve svoje baze, nekakve moralne svoje vertikale koje nećeš prijeći, ali govorimo sad o tipa sportu, ne znam, takvim stvarima. A bilo kakva prilika, smatram da će se u tom trenutku života u kojem trenutno jesi, otvorit će se uvijek prilike. Pitanje je tebi da ćeš ih iskoristiti sad. Da li je to prilika za novi posao? Da. Prilika za tako nešto slično. Novo, kažem, situacija je trebaš imati hrabrosti da iskoristi to, ući u nešto nepoznato, da, napravio bi to, apsolutno. Biti uzor. Mislim da su se ulozi prilično promijenili onog trenutka kad si postao tata. Da. To više nije samo na terenu. Stari moj. To je pazi, ja nisam imao kome biti uzor na terenu. Svejedno mi je. Znaš, hoćeš biti, ma je, svejedno mi, ne možeš ti utjecati na druge ljude. Samo daješ najbolje što možeš od sebe i nadaš se da će neko te dobre stvari vidjeti i primijeniti na sebi. Ali ovako, kad sam ja vidio da mali, to je ko spužva, to sve oponaša, ajme meni da ja, ne samo za dobre stvari, nego gluposti. Znači, gluposti, ja sebe ovako nešto lagano udarim u igri, kad se dijete počne udarati po glavi, ja sam mislim ovako, budalo, pa ne možeš to raditi pri djetetu, znači moraš biti iskontroliran, moraš mu prenositi dobre stvari. I to je, mislim da ja sam se jako veselio tome što ću dobiti dijete i veselim se tome što imam dijete, jer meni je to fantastična stvar, to sam od uvijek htio biti otac i želim biti dobar otac. Sad dolazi taj dio. Ja moram biti fokusiran da budem dobar otac. Da nije baš da smo došli sa uputstvima savršenim. Da, ko je došao sa uputstvima? Ali gledaj, ti to ne možeš... Šta ti možeš u toj situaciji što možeš napraviti? Evo, sad ja to ovako vidim. Što ja želim za to dijete? Ja želim da to dijete bude zdravo, to mogu pružiti maksimalno što mogu. Ja želim da to dijete bude sretno. Sretno na koji način? Da ga ja ne prisiljavam na svoje, da svoje ideje i snove ne projiciram na njega. Kužiš? Ja njega neću u jednom trenutku gurat, ajde u ovaj sport. Da, bilo bi super da, već sad je meni super da zamišljam se kako mi igramo odbojku. Ali ako ja sviram bas gitaru, on svira bubnjeve. Da.
Ali ako to nije tak, nema veze, on ima neki svoj put. Ja mu želim pomoći da on pronađe svoj put. Jer meni to nitko nije napravio. Jer mi imamo tako glupi školski sustav, kompletan sustav, odgojno-obrazovni, ispričavam se, odgojno-obrazovni sustav gdje ti jednostavno ne možeš sebe pronaći šta bi ti radio. Znači ti izlaziš sa 18 godina iz te srednje škole. Šta bi ti radio? Pa ti upisuješ faks tek toliko da ti vrijeme prolazi da možda skužiš šta bi ti radio. Znaš, ja želim biti ta osoba u njegovom životu koja će ga usmjeriti. Dakle, imaš osjećaj, prati svoju intuiciju. Ako to želiš raditi, to radi. Ja ću ti pokazati na koji način da se maksimalno tome posvetiš, kako da dobiješ prave rezultate. Tu ću ti probati pomoć. Citiram te, sinu želim pokazati da prepreke u životu ne postoje, nije mi važno čime će se baviti, želim ga odgojiti tako da mogu reći da je postao dobar čovjek. Jako te razumijem u tome. Imam ideju da smo mi ovdje da ih osposobimo za život, ne da im olakšamo, odnosno da im olakšavamo. I još si rekao, svi mi trebamo biti ambasadori dobre volje i zdravog načina života. Ti prilično živiš taj način, barem prema van. Imaš li podršku i obitelji? Imam, apsolutno. Je li Anita ima neko svoje... Anita ti recimo radila jedno vrijeme crossfit. Znači išla na crossfit. Ona prije naših brakova ti se nije bavila sportom. I onda je ona krenula u taj sport, ajmo reći u crossfit. I meni je to bilo super, jer ono, nakon treninga se sjeća fantastično. Ona je to skužila i svidjelo je se, znači svidjeli su ljudi sve to i upoznala je ljude tamo kroz to. Ali sad nakon poroda, naravno ženama je puno, meni je porod kaj ja sam se napio taj dan kad se dijete rodilo i super. Ona je već se malo ipak dulje oporavljala od toga nego ja. I sad ono uz posao, uz sve dijete, znači trudim se stvarno pomoći koliko mogu da jednako podnesemo taj teret roditeljstva. Teret, uvjetom rečeno, kužiš na šta mislim. I onda ona tu me razumije. Ja razumijem nju. Isto tako pokušava sa mnom, to jest ja s njom, da promijenimo nekakve loše navike za koje mi smatramo da su loše, da ih pretvorimo u dobre. Ajmo reći prehrana. Zajedno imamo taj intermittent fasting, post. Ja jedem od 8 do 4 popodne. Dalje toga ne jedem. Ona to isto radi. Onda pokušavamo što manje mesa jesti. Zato nam tako odgovara. Znači nekako učimo slušati svoje tijelo, vidjeti reakciju tijela na tu hranu koju jedemo, da bi se u konačnici bolje osjećali. Jer da trpam nešto u sebe, a loše se osjećam nakon toga. Užiš. Jer osjećaš neke posebne... Mislim, danas je intermittent fasting je pomodno je. To je ko prije koju godinu kad si rekao da si crossfitter, onda svi pobjegnu iz sobe, jer niko neće slušati. Isuse, ja sam bivši crossfitter, pa znam o čemu je reći. A i na IF-u sam također. Sad, da li se... Ili trenirate zajedno? Jeste kad trenirali zajedno? Ne treniramo zajedno jer ja crossfit ne želim trenirati jer to mi nije potrebno. Ja imam svoj sport. I znači ja sebi imam svoje planove treninga vezano za svoj sport i za svoje natjecanje. Iako vidio sam neke elemente, ajmo reći, tog funkcionalnog fitnessa, high intensity interval traininga. Apsolutno. Ja koristim koristim girije, koristim bugarsku vreću u svojim treninzima, naši TRX ili tako neke stvari. Da. To je sve podređeno natjecanju. Znači imam mezocikluse koje si ja sam radim i po tome radim. Super. Ali zajedno ne treniramo. Ali se nadam da ćemo kad mali odraste, kad mali bude veći, da ćemo ići svi zajedno u planine. To je onaj dio što ja želim s njima podijeliti. To mi je jedan od najdražih dijelova. Da, i to te razumijem. Svatko ima neki svoj hendikep. Da li je tvoja proteza tvoj hendikep ili ona tvoja nekakva baterija? A gle, power bank. Ma nije mi power bank, pa čovječe, pa daj da mogu, ovak bi se vratio na to da imam mnogo.
to ko ti kaže suprotno laže. Ali, koji je problem? Ja imam ovaj život koji sad imam. Znaš, zato te pitam, da li te to stvorilo? Ili me razumiješ? Kužim te, apsolutno. Vjerojatno nema nikog ko ne bi rađe da je cjelovit. Naravno. Ali to te formiralo. Je, apsolutno. Kao osobu, sve. kao Znači, mene, ovo što jesi danas. Pa naravno, i recimo za to ne žalim, ali svašta je mene formiralo. Znaš, nije samo to proteza. Svi ljudi koji sam sreo, znaš, sve to, ok, to su sad filozofija, ali hendikep je definitivno. Definitivno je hendikep, jer na neke dane ja ne mogu nositi protezu i onda šta mogu? Ja mogu biti doma i odlučiti što ću ja doma raditi. Znaš, ne mogu nositi dijete ako nemam protezu. Ne mogu ići u planinu ako nemam protezu. Gle, ja sam osoba s invaliditetom, ja to prihvaćam. I sve te loše stvari i dobre stvari koje nose. Ja imam besplatnu cestarinu. Ej, frende, to je dobra stvar. Ja se mogu parkirati tamo na ono žuto mjesto, ti ne možeš, vidiš to ispred. Kad izađemo van, ja prvi uđem u auto. Tako da, gle, ima su dobri stvari, ima loši stvari. Daš. Sad si me natjerao da razmišljam. Pazi ovo. Ja ti nekada namjerno odem u banku, ja ti skinem protezu, uzmem štake i odem u banku. Ja da ću čekat u redu, ne. I onda ti se, ali nisam onaj seronja koji ti se gura, nego ona stanem i onda kao jadno gledam oko. Tu tamo uzdahnem kao još ono maska. Dobro, to je ali je korisno ono. Što smatraš svojim najvećim uspjehom? Dobro, ne mora biti samo jedna stvar. Ako mi sad kažeš sin, onda... Ne, to je onak... To će biti malo onak. Da. Svi obožavamo svoje djecu. Ne znam kako će ispast, ne mogu sad reći da je najveći... Ko zna kako će biti? Što bi rekao da je? Moj najveći uspjeh je to što sam na neki način pobjedio sebe. Jer sam ti imao sam tu traumu koju sam imao, 2 puta sam nakon toga pokleknuo. Ja sam bolovao od depresije, da to nisam znao. I ja sam bio suicidalan u jednom trenutku. U više trenutaka, u više navrata, jedno dulje vrijeme. Je li to više bilo u tineđerskim godinama ili... 20 i neke, 20, između 20 i 30. I to je nedavno čovječe. Tu sam jako ponosan na sebe što sam to uspio nadići uz podršku obitelji, naravno, i prijatelja. A to mi je možda najveća pobjeda, jer to je neka stvar koja ti se dogodi, a da ti ne znaš, uvlači se u tebe. Ne tražiš nikakvu psihološku pomoć, ali misliš da ti ne treba, potišeš to sve u sebe i odjednom to samo izleti van. I mislim da nisam jedini. Znaš, postoje ljudi kojima se to dogodi da nisu imali nikakve traume. Postoje ti, posebno sad, u ovom dobu covida, gdje su sad kao došlo do izražaja psiholoških problema zato što su nas zatvorili u 4 zida. Ma nemoj reći, a kad možeš ići na kavu, onda je sve u redu. Ma reci mi koja je razlika. Samo što se ti zabavljaš sa tim drugim stvarima, ideš van, ti sebi stvaraš zabavu da ne radiš na sebi. Aha, da se ne suočiš sa sobom. Maskiraš to, kužiš. Svi mi to imamo. Tako da, ok, ne baš svi, ali ta depresija, te neke stvari, fakat mi je to najveći vin do sad. Di se vidiš za 5 do 10 godina? Za 5 do 10 godina, to ti ne mogu ništa reći. Nadam se da se vidim čovječe, u sportu svakako, iskreno svejedno mi je. Znaš šta ću ti, sad ću ti najiskrenije reći, razmišljam o tome i ide go with the flow mi, onako uopće se ne gledam, imam neke ciljeve, naravno, pazi, ja već sad imam... Dobro, Paraolimpijada i dalje, imam ja, znaš, Pariz 2024. Ja već imam plan, šta ću raditi do tada, nećemo se zavaravati, ne živim ja bez nekog plana, kao nekakav cvijet na vjetru, kao di vjetar krene, ali nikad desilo mi se toliko puta u životu da ti život pruži nekakve prilike, onda ih ja iskoristim i to ti bude totalno suprotno od onog što si rekao. Jednom sam rekao, neću nikad živjeti u Londonu, za godinu dana sam živio u Londonu.
Onak, ne, a to sam rekao, nikad ne želim tu živjeti. Evo, za godinu dana. Tako da, fakat ne znam kaj bi ti rekao za 5 do 10 godina. Dobro, značajno je to bilo. Ja vjerujem da je i taj moment Londona bio prilično značajan za tvoj razvoj. Apsolutno. Treba biti otvoren za situacije, život je zaista nepredvidiv. Upravo to. Ti osim sjediše Odbojke u kojoj stvarno dominiraš, barem na ovom teritoriju, pusti. Top 6. Listening skills. Para rafting. Joj, to si vidio. Jao. Znaš kaj, ja ti volim outdoor sportove. Ok. To je jedna od stvari koja me privuka trčanja. Ja se nadam da ova tvoja trkačka publika neće zamjeriti što pričamo o ovakvim nekim stvarima. Mi se nadamo i druge publici. Da. Evo ti para rafting publika. Da, znači para kanu, para rafting nije baš nešto pretjerano razvijeno u Hrvatskoj. Tu su sad razlozi, savezi, nećemo u to. Dragi ljudi iz Kajak Kanu kluba Končar su pokrenuli para rafting i žele se fokusirati malo više na sport s osoba s invaliditetom, što je super. Znači da možeš dobiti da je drugu razinu sporta, da nisi u dvorani, nego da si na otvorenom, da si na raftu, da si malo u prirodi. I imali smo kao, prvo tamo na Nisavu smo se malo spuštali, kao da čisto da neki ljudi koji to još nisu radili vide. Ja sam bio na raftingu prije, tako da znam o čem se radi i to je meni gušt. Daj mi bilo kakav sport, natjecateljski sam tip. Tako da smo to odradili, evo, nekakav prvi lagani spust i sad su nešto najavili da bi ove godine trebalo biti još spusteva. Možda Zrmanja ili tamo negdje, ne znam točno gdje, najavili su, ali ćemo vidjeti. Odbojka, ja sam vidio da ti igraš odbojku i na pijesku. Da. Stajeću. Da. Znači, da. Žar u tvojim očima. Standing beach volleyball. Znaš ti koja je fora? Fora ti je u tome što 2028. će ti u Los Angelesu bi trebala, znači, stajaća odbojka na pijesku za osobe s invaliditetom biti dio paraolimpijade. Ok? Znači, to je paraolimpijski sport postaje tada. Za sad ti imaš ove Amere, imaš Poljake, imaš Australce i Indijce i Kineze koji su rano krenuli s tim sportom. I onda njih gledam. I onda ja njih vidim kako oni igraju. To je tvoja prilika. Želju tamo, daj mi tu loptu da te nabijem s tom loptom na toj drugoj strani mreže, zakucat ću te u taj pjesak. Znači, guš mi što imam sad tu protezu, mogu skakat. Ok, i sad se dešava to da prošla mi je sezona dvoranska, imamo sad to natjecanje, imamo još natjecanje, idemo u Nizozemsku u 7. mjesecu i onda nakon toga imamo u 10. mjesecu Europsko u Turskoj. A šta ću raditi cijelo ljeto? Znači ja ne stajem s treninzima, ne želim sad s treninzima i igrat ću odbojku na pjesku. I onda ti mi lijepo idemo na Jarun, igramo odbojku na pjesku i ne samo mi ovak, nego odem sa frendovima i igramo. Znači osobe bez amputacije. To je ekipa koji su inače odbojkaši ili... Pa i jesu i nisu. Sad ćemo se malo više... implodirao sam. Malo ćemo se više baciti u tu suradnju sa klubovima, da mi nešto naučimo o toj odbojci na pjesku, što može, kao da više napredujemo. Ok, imamo tu bazu odbojke, naša tehnika je tu, ali razlikuje se. Dobro je, Hrvatska je odbojkaška sila. Je, ali gledaj, planiramo sad napraviti jedan međunarodni turnir u Umagu, to sam projekt napisao, predao sam ga na Ministarstvu sporta, čekam, nadam se da će nam proći. Trebali bi u 8. mjesecu ići u Sloveniju na turnir odbojke na pjesku, da dođu tamo ovi Poljaci, ovi tu koji već igraju, Isuse Bože, ja ću skočit i on će sad prek mreže, tamo ću ga zakucat i to je meni gušt, evo. Meni ti gušt, samo se natjecat, daj mi natjecanje, jer ja ti ne mogu se dobacivati s loptom. Krenemo igrat pingač ovak bez veze na stolu, ajmo se malo dodavati, ajmo se malo za 5 minuta je to već nabijanje. Čekao sam tu razliku između tebe i mene. Meni je tak svejedno. Kak ti može biti svejedno, čovječe? Nije to sad samo radi pobjede, nego je taj natjecateljski gušt, ja sam lud i ja guram tebe da ti budeš bolji, ti guraš mene da budem bolji i onda, sve je to pozitivno.
Kužiš. Puno je, tvoja ljubav prema outdooru definitivno je jaka. Vidio sam tvoje fotke s Risnjaka, iz Bugarske, Kalnik. Imam osjećaj da ima puno potencijala u tebi ako nešto s opekom ode u krivom smjeru, ako ti, neću reći zamjeri se, ali vidim da imaš alternative. Ono, barem otvoren si za mnoge. Uvijek imamo, ovo tako ružno zvuči, otvoren si za mnoge. Mnoge opcije, ajde. Uvijek imamo alternativu u životu i ne može samo raditi jednu stvar, ja to ne mogu bar. Znači, samo jednu stvar, ništa drugo ne postoji osim toga. Postoji. Upisao, jako volim planine. I sad, da bi ja bio sigurniji u tim planinama, ja sam trenutno upisao planinarsku školu kod Franje Kmeta, znači Mountain Fit, planinarska škola, i sad prolazimo te nekakve osnovne stvari gdje ja želim biti siguran kad ja idem u planinu da ja znam neke stvari. Kada to završit ću visokogorski tečaj i ljetni i zimski. Meni je cilj ići na Kilimanjaro. Ne samo na Kilimanjaro. Želim ići malo veće uspone. Kužiš? Preteko si me. Aha. Ne, odlično. Uglavnom, planine su meni fantastične. Ja se tamo osjećam predobro se ja tamo osjećam. Potpuno te razumijem. Ali Kilimanjaro, evo, imam iskustvo svoja dva CrossFit prijatelja, ne znaš koji je jači, izdržljiviji, snažniji, fokusiraniji, stvarno fenomenalni su dečki. Veli da im nikad ništa teže, brdašce. Je, brdašce. Da. I tu, pazi, tu mi ulazimo... Mislim, naravno, nije brdašce. Da, pazi, visinska bolest, znaš, nešto na što ne možeš jako utjecat, su se namučili. Ali možeš utjecati na to, jer su oni možda išli osvojiti planinu. Znaš, moraš biti skroman, ne ideš osvajati planinu, nego ideš uživati u planini. Planina se ne osvaja, ona ti dozvoli. Tako je, ti ego moraš ostaviti sa strane. Znači, ako tebi u jednom trenutku ti znaš da ti ne ideš dalje, moraš reći, ovo nije bio moje vrijeme da se tu popnem, idem natrag dalje. I vratiš se natrag. I dođeš druge godine. Kužiš, naravno da ti je teško ako se prisiljavaš, ako moraš pod bilo koju cijenu doći gore. Pa mislim, koji je smisao da moraš pod bilo koju cijenu doći gore i onda da ni ne preživiš? To mi nema smisla. Znaš, ako je loše vrijeme, ali nešto, odustaneš. Čovječ, uživaš u tom procesu, ja sam sretan što sam uopće tamo. Znači, ja se sad trudim kroz sve što radim, da li je to trening i bilo šta, posebno planina, uživam u tom procesu kojeg radim. Pokušavam sve više maknuti te ciljeve. Zato kad mi kažeš, znaš, gdje se vidiš za 5 godina, 10 godina, ne želim se fokusirati na ciljeve, želim se fokusirati na proces. Uvijek imam taj neki cilj, ali proces je ono što želim da mi ostane. Tako da, ne znam, šta ti kažem, možda nisu imali dobrog vodiča. Ja vjerujem, da dobar vodič bi to prepoznao kad je njima nešto teško. Jesu oni popeli? Jesu. Ne. Uspjeli su se popest. Ali mi je teško bilo, jel? Ali veli da baš iznenadili su se koliko... Baš su i sustavno trenirali i nije da su samo zapičili gore. Pa sad ja ne znam kakvi su njihovi treninzi bili. Znaš, sorry, ali dizanje utega nema veze sa plenarenjem. I hodali su i... Dobro, okej. Uspjeli su. Teško je svakako. Ja ti želim da mislim, Kilimanjaro izgleda fantastično, cijela priča. To je, ja mislim, najviše samostojeća planina na svijetu. Je, ali, znaš kaj, tehnički nije zahtjevna. Zato mi je to jedan, recimo, nisam se to stavio kao cilj. To bi volio, zato što nije tehnički zahtjevna, visinski je. Ali ne mogu ja sad sebi staviti, idu na Mount Everest, to bi mi tek bilo psihopatski, znaš. Gdje ćemo te onda vidjeti? Na kojoj utrci sad uskoro? Na kojem brdu? Ovisi koja će se utrka održavati. Ne, šalim se, znam da su ti prioriteti kvalificiranje za paraolimpijske. To će brzo proći, znaš, doći će utrke. Gle ovo, ako sam ja tu, ako sam ja zdrav, sposoban, ja ću tići na utrku. Uvidli. Idem sad u Bugarsku za tjedan dana, idem se tamo malo penjati. Kakve su planine? Prekrasne su. Znaš kako su dobre planine, baš su onak jako lijepe. I to je baš gušt.
ne znam, baš se veselim nekako. Ali utrkama, fakat bi volio sad, evo. Ali, znaš što mi je sad problem? Iskreno nisam fakat dugo trčao, baš sam neki dan bio na klaki, otrčim ja 5 km, ovak tek toliko, malo da bude aerobno, ali stari ne znam koju težinu da uzmem, znaš. Light ili active, znači iznad toga neću ići trčati 20 km, jer pazi, ono što Veronika je čudo, čovječ, 100 km trči, pa daj, ja slušam, ja ne vjerujem, žena je zvijer, znaš. Tako ljudi vide i tebe, znaš. Znam, ali ja nisam u tom kontekstu što se trčanja tiče. Sve. I zato, ali, znaš, volio bih napredovat u tome, tako da ću vjerojatno uzeti lightera, naš nekih 9 km, pa onda malo više kasnije. Jel? Mislim da je bolji taj način nego onako... idem vidjeti šta će biti sad. 5 litara vode. Da. Sorry, tu sam si kupio opremu, opametio sam se. Imam lagani ruksak, fakat lagani. Imaš manje kila? Imam manje kila, sam si još moram naći tenisce broj 51 za trail. To je to. Tu ti ne mogu pomoći. Da, znam. Samo to. Znaš kaj, kad sam išao na Velebit, nosio sam Solomonke 48. Znači, ja nosim 51. To su sandale bile ili? Užas. Znaš kakav... A kažu da treba biti broj veće. Da. Ja sam nosio 3 broja manje. Ja sam čekao da dođe na cilj da skinem tenisicu. Ivane, ja sam ti zahvalan što si došao. Ja sam zahvalan tebi što si me pozvao. To jest vama. I ovo je fantastično i želim ti svu sreću da te gledamo kao službenog paraolimpijca. Hvala. I da navijamo i da budemo ponosni na tebe. Mislim, već smo ponosni na tebe, ali da s guštom i ponosom pratimo paraolimpijadu. Ja ću se prisiliti da se približim televizoru radi toga. Biće to posebno iskustvo. Ali za tebe definitivno. Hvala ti na svemu i što si podijelio s nama. Hvala tebi i žao mi ako sam previše možda udavio, ako sam išao u širinu nekakvu i nadam se da ljudi neće zamjeriti za neke stvari što sam rekao. Ništa ti niko neće zamjeriti. I volio bih stvarno da ljudi ostanu, da šire dobre stvari, da budu pozitivni i da se podržavaju međusobno. Apsolutno. To je što bih volio i veselim se utrkama stvarno koji će doći i nadam se da ćemo se vidjeti na nekoj utrci. Ti trčiš uopće? Nešto sam prijavio, da. Šta si prijavio? Trčim. Malo. Trčit ćemo zajedno. Može. Hvala tebi.